The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. In spite of any result of any constitutional convention, I have no intention of running for a third term. Don't you think that 2 terms is enough for any man? An anibersaryohan martial law ha Pilipinas in gindudumara kinada Setyembre 21 ini ang petsahan proclamation na number 1081 nga opisyal nga nagbutang hanasod ha ilarom ha na martial law hadto na 1972. Sugad man ang pag-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. han deklarasyon didahan Setyembre 23 1972. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Ang deklarasyon ni nagmarkahan katikangan han iya diktatorial nga pagtatag mangulo ha ebolusyon ha sulod han 14 katuig kutob han 1986 ha kaluyo ha napagbulka sa hini didahan na 1981. Banda alas 7:17 han kagabihon ng Setyembre 23, 1972, ginpahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. nga ginpailarom niyan bugos nga Pilipinas ha ilarom han balaod nga military pinaagi han Presidential Proclamation number 1081 nga may petsa hadtong Setyembre 21, 1972. Kundiin nagmarka ini kumo katikangan hana 14 katuig nga iya pagtatag mangulo hanasud. Ang proklamasyon informal nga gintanggal didahan Enero 17, 1981 pero ginpabilin lagi hapon ni Marcos ang haros tanan nga iya gahum komo diktador kutob nga mailayas ini hapwesto pinaagihan EDSA revolusyon. Han igdeklaraan batas militar hadto 1972 gindigunan ni Marcos nga ginhimo niya ini kumo batonhan hulga hiton komunista tikang habag-o nga tindog nga Communist Party of the Philippines or CPP. Sugad man ang sektaryan nga rebellion han Mindanao Independence Movement. Ang mga tinaglawas naman han oposisyon hadto nga panahon inhera Lorenzo Tanyada, Jose Diokno ngan Joveto Salunga nga ginakusaran ni Marcos nga abusado. Mahuman mapalusad ni Marcos na hibaruan han mga investigador han gobyerno nga ang deklarasyon han balaod militar in naghatag hindalan ha mga Marcos nga igtaguan mga sekreto hini nga karikuhan ngan ha kadugayan in natudlok han magkalain-lain nga korte nga tikang ang mga ini ha kriminalidad. Ang 14 katuig nga kasaysayan han Pilipinas nga gindumdum han administrasyon nga puno hito na pan-aabusar ha katungod pantawo. Partikular na ang napag-target han kalaban ha politika, mga aktivista nga estudyante, mga mamamahayag, mga relihiyon, mga parag-uma ngan iba pa nga nakikigbisog ha diktadurang Marcos. Subay ha dokumentasyon han Amnesty International Task for Detainees of the Philippines ang mga sugad nga entidad ha pagsubaybay ha katungod pantawo. Nagtutuan mga eksperto han diktadurang Marcos ginmarka na hiton 3,257 nga extrajudicial killings, 35,000 dokumentadong torture, nga 737 nga missing, sugad man ang 70,000 nga mga napriso. Ang kada tagsa ay naglalaom hinkabaguhan ngan kamurayaw, pero diri ini matatagamtaman kung padayon ang mga nalingkod ha posisyon in abusado nga na may kalugaringon interes. Magkalain-lain man ang tinuuhan na prinsipyo ngan istaduhan kada Pilipino ginkikinahanglan lagi hapon ha na mga ini hintinuod ngan tangkod nga may panindugan nga lider nga mangunguna para ikakaupay ngan ikakaribhong ito na nasud Pilipinas.
Yan ang adlaw ang Bombo Radio Tacloban in nakikiusa hapag sa linurog hiton anibersaryohan martial law. Hakaluyo ang mga kabombo nga naging madugo nga na makarimadima anapan hitabuhan ang nakalabay. Pero padayon naton nga igpadulot ha aton mga hunahuna nga ana pagkakaurusa hanang nga tanan nga may adang maupay nga panuyuan in nagre-resulta hinakagawasan. Inihi Bombo Ninya magpili, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo